وەکتێزانی نەورۆز یا نوورۆژ بواتەیە ڕۆژە نو بۆ ملەتێ ئاریە یەک مەراسیمê wê rojê ji beriya 1715 salan ve pêvxistina agirê Newrozê buwateya aştî, birayetî û azadiya milletê Ariya ji bin destê izdihakê xwînmiş. Ev parça vîdeo ji komkujiya ya hatî bikaranîn bi destê tîrora Daişê li bajarê Hesekê li taxa Miftî li Kurdistana Sûrî. Zarok, pîremêr û ciwan bûne qurbanî. Lêgelo çi çareserî heye ji bo ev komkujî dubare nebin, nerînên xelkê bajarokê Girkê legê sebaretî wê komkujiyê wiha bûn. كردستان سوريا لسر حمو احتمالات فكرية قالك جروب ترورست وكتنا نملة مدة نتني داعش بده جروب ايرو نناسكري هنا ويتقام شلو دنا ويتحس شادنا وبكيف اخذ شنوتين ودستي الرجيم استمكارجي دفيل كده هيا ايرو براستيجي دفي ملاتي كرد دفي قناغا هستيار دا يكريزيا خو بباريزي ومهيفينا اف ببي جهه يكبونا ملتي كرديسا وبارتين سياسيه كردي ديسا الهفدو فقرن وهي معنا يا اربيلي جوياته كده سيخدين سر وهيزا خورتر بكن واكي ماسيغو نقبا وادا تشيبويم طريقه كديالوج يبدو نقبا خلينا يكي شباطي هذا بيلاما هنقا مكتبه بارتي ديمقراطي كردستان عراق شقيبلي الرهب قريجة وهاتا فقاندن أو عالم حموهتي هذا كوشن إيلو حسيتشا أو أني بيلاما أمج سلوك دخوازن حمايتك الدولي آن بيشمركي وينا ورفي ملاتي باريزن نا أمكان خب باريزن ونا خلق بدهيلي أم خب باريزن ونا تشتاق دستي ما دهايا بلاني دجي قلي ما كرد تشيت بن رجعواي كردستاني دا أوايا نشانك جو اف خودی رح قریش جو استهدافا گله کرد بتوایی دکن و اف دده خویا کرن جو لایانه کی تنی نکاری پاراستنا روجاوای کردستانی بکی دوی گله کرد حمود دستی خو بخی دستی هفدا کارب پاراستنا هرم خو بکی جره قریش و خودی عالی قریش زاتن بۆی کۆمکوژیایە هاتی بکارانین نویسنگەها پارتە دیموکراتی کوردستانی سووریا لە باژارۆکێ گرکێ لەگێ کۆنێ بە هیداریە دارئێخست وڵاتی و نونەرن پارتیên سیاسی ڕێخستنên سڤیل سەردانە wê nivîsingehê dikirin wekû beşdarî û milgirtin bo malbatên şehîdên Newroza 2015 مدید ev tişteke ev nîşaneke û êrîşek ser Kurda tevaya tu cudahî nekir navbera tevdemê û encûmenê û çi kesekî dî divê vê helkeftê em şiyar bin em zane bin me jî bi xemgînî bi dilşikestî me ev roj بهیداریا و شهید نوروزا باجاری حسیچایا 2015 ما بدا مالدار خست و ما پیشوازی ملت خو کر ملت مجی بدلکی شکستی بدلکی گرم بهیداریا مکر و سردانا مکر êrîşên hovane li ser navçeyên Kurda li Kurdistana Sûrî ji aliyê rêxistina Daişa terorîst ve diba wekû zingilê metirsiyê lê dide ku her du encûmen derbasî li ser hêla rast bibin û bercewendiyên kesayetî sebaretî milletê Kurd bibe armanc û li dûrî taybetmendiya kesayetî bibin. Berzan Hesên Girkê legê Ark.